Ka penar Student Movement Central Body hapo ka jingalam u President rangba u embha pasa bat u General Secretary u Womper 1 ha ringkat git khot hakne ka lightrik u banai khat we a job san kilelej ban boden biang ya ka notification notice balapan mi da ka MCH Hospital Jawai nakliang keseng kala dep ban lej ya kundu ban pan jingshai na ka DMHO bat kumju na ka medical Superintendent ka MCH Jawai haka kandai trik banai banyo arja arsan haka bay day bat ka jingslem ban khot written bat interview nakabenta kitay ki post. Ini kalian ka nasun nan TSM Central Body i negas ngi wan libo ya presentation BC haji to ni presentation to da haji to da recruitment notice berkumi dengan Sarkar Meghalaya lembaga MCH 100 bedded Jawai haji untuk bagi post to like kamu khatle dali haji untuk ini khatle dali post kendai dali to grade 4 pasal dali to naga PMAM seruk DEO haji untuk beni wa hadok wakat ni dang kiu no baik wat uga terik nebenta wo keritin wo interview le da dia bok gi kamu kakne te nomba nementa gani ka ritin interview yang grade 4 ban nementa ga DO an ga arhu terik nomba ajar poso ta hejing to begini dang man sa undum ba kiu na nei di da kam sing ban se go lalu ki chakmat volleyball igani witin to ta hejing to wa ne liang se jam am song likti go lawan la libo hejing to haga office ng DMHO haga kendai dari menawanya arja arjasan nai benta kini ki post wal da pelaj naga liang yang ka MCH man rekam gi bat kham tam na kliang gi candidate ko apply ni kam man ku sa dum nai temban se kesin han nai gasni wan wan panjing tip an go na ka office ng DC ikat gam ti hejing to gni kwa uchi go khnang yusuk kamrin sabni bagudang apply kam khmat le niliung nga bi ti college to gni inaliang yung ka penal movement chambi wa jing to gni post do kan ni le so dap so le si don hidap system namu kun mi gi ne namu khut ki ne kamta ka written bat ka interview kat kam wada bu notice ki report wada dep ini dianggap penal student movement in songkriti jing to gni dawla jikman daw to tre kenangwa borok candidate ku apply yang ni ku post yo chegi yo tip ki wa gi ka step wa nyaliang ke hostel move ko jing to wa gi ku post yo ti ni walang ba kejingwan yung i ding chami i wa additional DC dulu tiu yang yo ka chim khia go jing to gni nang wa nyaliang yung i le yo gi jing che cheki borok candidate ku apply yang ni ku post